Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat te serye tayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti dakes, akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ka kuman nga agsubli jay abroad, Dad? Kasano nga da makaurnong tayo ti pagadal mo, anak? Agkolehiyo kanton. Narigat na awan trabaho. Saan ka na makaadal? Saan ko akayat tiyag may sa dito'y balay, Dad? No makabiro ka kiti sa bali amamim. Addanton kadkadwam diti balay. At nga tanasing patakas ka ni Mami, Dad? Uy, nalaingak amang kilatis itinasing patababae. No kas lalakit di ka ni Mami kasingpat, Dad? No lakit di tagsingsingpet ka. Mabalin anasingpet tumet ti kasukat ni mamim, anak. Unay katay ti kwarto mon, anak ko. Agkaiwara ti lupot mo. Diyak masango at tarimnan. Taado ti homework ko, Mami. Saan kumamot abasta iwaram latan? Aglalaok tinalabaan kan saan? Kupinamot adag itinadalo sa lupot mo. Da kayo na ati mangkuping tanabanluga ka nangaramid iti homework ko. Bimalbalasangan ka, adi mo pa'y amo nga isimpa ti kwartom. Day takaakas a lupot mo. Indisum latan di takatrem. Makaturturo ka kun, Mami. Mabalin ka di arumwar kayo pa, hindi ti kwarto. Iso adi ka makasursuruket. Tadi mo kaya ti dumngeg iti pamagbaga. Unay kat ti itsura ti arubayan yun. Kunam no balay ang nagpanawan ni iti mano atawan. Apay kumaan nagpanawan ako nayo, Lola. Ay, kita man ti itsura ti arubayan nyo. Kaslaawan ti babae nga agdalos. Apay no agdalos ka kumamay. Agsagad kamot adi taruar. Apok. Makadaldalos? Masadutak? Lumaadak no kanayo nakagtrabaho? Uray kasta anak karugrugay ti arubayan nyo. Kasano no adda umay agarim kan ka, kat kastumot karugay ti balayaw. Ay, no talaga asyak ti kayat day ta umay agaram, Lola. Sana aday tarugi ti kitaan na. No di kat siyak nga umay na arman. Napitasak man? Ay na, apok aya. Ay, no saan kalaan na po daw. Amangan no di nakapaitalyawan tilaad alalaki. Nalabas kayo mat, Lola? Nagdalos mo ten, tinamay amit ti swelo, malasang ko. May galis mo ti tao nga umunagan. Saan kayo mat nga ubing? Tapno may galis kayo, Dad? Agpada kayo ti daddy mamim ama nagdaldalos. Pati arubayan, nagdalos mat. Diyak nga min kaya't makita na rugit ti balay kan aglawlaw, Dad. No anya kano ti itsura ti balay kan arubayan, kasta kano mat ti bumalay. Isumot lagaya man nagdalos sa kanayon ti balay kan arubayan. Tanadalos mo't ti balasita nga day ti balay. Kasta ka di? Saan ko nga mo kada kayo, Dad? Agpatiray o kayo manan. Sana patiray ok na dyan. Tapod no mo't anak ko. Nasingpait kan nagaget nito mabalaw. Apay, di na nga takayat nga asawain ni Mara nga anak ta. Ay, imbag no kayat na ni Mara, kat naganak abalasang. Uray isukat balo, mait. At damit anak na abalasang. Ay, ibagak man kini Mara tagpacharming kini Tom. Na, kasano kuma? Ay, amangan no agsubli ija abroad ni Tom. O di may mayat man ay no maasawa na ti anak ta. Tapno ti anak tanto ti agawat iti kwarta nga ipauit na. Ay, si Kamet Ben. Agandar manen ti kinarupat kwartam. Tapno adamanen pagdawatam iti igatang mo, iti pagsukmon mo. Ay, di ka man agin dide. Ay, Amok
Ano ikan na ka iti kwarta ket awatem? Imposible nga ibaga masan mo kaya ti kwarta. Nagtarman di agnagan iti Eddie. Asino nga, Eddie? Ado matiagnagan iti Eddie iti pagadalan. Jay nga'y basketball player ang nagtaar. Ay, wan. Krasamot amin a babae day a player. No isun ti nakaigam iti bola. Agririyaw dagiti babae nga agboy-boya. Ay na, naggasat kat nga tati agbalin a girlfriend na. Pagimunan amin ti makakita. Anya nga tati aramida. Tapno talyawan na, tikas kan kwa na. Dayta nga ron mati ibirbiro kak iti solusyon na. Agpapintasak man akanayon, barang talyawan na ti kinapintas ko. Uray siyak mata. No siyak ti talyawan na. Malas mo. Saan ko mat nga ipalubos, ah? Ah? Masapol asya, timang tagikwa kanikwa na. Excuse me, ading. Agbirbiro kami iti Muse iti basketball team. Mabalit ka niya si ka? Pangaasim. Tapno mga abak ti team tayo. Ha? Kababain mat. Adumat dita tinapipinta sa mabalin yung alaan, manong. Pangaasim, ading. Amin kami, kat sika tinapili mi. May sama ti team tayo. Red team ka, saan ka di? Karamanak iti red team. Ngam apay asyak, manong. Pangaasim, ading. Inspirado kami nga agay-ayam. Numan nugot ka, kas Muse iti red team. Agpanunot akpay, manong. Pangaasim, ading. Kasarita ka man nito bigat. Mamuak ti pangadeng mo. O sige, tagin sayo kami kanumanan. Nakitam ka di akinasaon ni Eddie day nga ana? Wan, kasla seryoso tinagsaritaan da. Dinardaras lang amin ni Eddie ti Pimanaw. Idi pinayapayan ti kadwa na a basketball player. Nagmayat kat nga tan no siya ti kasasao ni Eddie. Ay syakat nga tan ti karagsakan. No matagikwak day nga Eddie. Siyak ako ma. Saan ka di anapudpudawak ngam sika? Nataytayag akmat kan mas sexy. Si kakat chubby ka. Saan unay anatundiris day taagong mo? Anya nga tati aramida, tapno tumangos ti agong ko. Naimbag ta simbang put kan dito'y balayaw, basang. Sigud mo ta sumangsang putak amin alam dito'y balay, kalpasang naglako ak iti grocery a pagtrabahuak, tatang. Kaya't ka ngamin nga isagot iti pagsaya atam. Masigurado ka na saya ato ti biyagyo iti anak mo no mayat ka iti baga. Anya ka di day tatang, lawlawagan nyo man tapno maawatak. Apay, di mo kayat ni Tom Abalo ang mga sawakan ka. Tom Abalo? Jay ka na yun nga agsubli di abroad, tang? Huwain anak, no ag-abroad manayin, si Kanton ti pangipawitan na iti kwartana. No, agasawa kayon. Mayat sa agpaiso na panunot yun, tatang. Talaga mayatan ako. Iso nga ipamuspusam ti agpapansin kin ni Tom. Mayat ka diti agbalin a Muse iti basketball team, Dad? Ne, at dan sa kat planom nga agbalin ang Muse ti basketball team, anak ko. Saan asyak ti akin plano, Dad? Dagiti players. Adang amin pasalip ijay pagadalan. Kat kada team, ada Muse da. No pinili na ka ti team kas Muse, bakay dayawam na ita. Kaya't asawon na ita, anapintas ka. Kasapulan ka diti Muse iti basketball, Dad? Depende ka nagiti organizers no karaman ti Muse. Ijay ngamin pagadalan mi kat karaman ka no ti Muse kada team, Dad.
Pakaidayawam ano napili ka ako nam. Siyempre, napintas ka. Isa pinili na ka. Mayat ka ka din, ading. Nakapili nga minan dagiti kalaban tayo atim itimyusda. Alaman laangan. Ngam pasensya no maabakak amuse. Agyaman aklaw na yading. At damat ngamin contest dagiti muse. Kasla pa dyan dagiti agduduma amyos, iti agduduma mat atim. Mga no maabakak nga rod mano. Amok analaing ka. No kinapintas, talaga napintas ka. Nalaing kamat nga agsungbat, no agdadamagan dakan ka. Sigud mat ngawan pasalip dagiti muse iti agduduma atim. Nagnunumuan dagiti staff ti pagadalan dayta. Tapno ka no ma-expose dagiti estudyante iti kasta abanag. Awan pa'y matmanginominar kanyak akas muse iti team tayo. Oray siyak. Or-orayak mat nga inominardak. Ngam, ay, awan lakit din. No kasta, agpadatang agar arapaap ama inominar? Ay, pakaidayawan nga min. No may saka amuse, saan ka di? Kumaa. Ngam, di datamot makita. Diyagod ka no sana matagtagarian ni Ana ti pinili dagiti red basketball team? Wen nga rod maabak ko ma. Inton pasalip dagiti muse. Ngam, napintas mat ngamin ti Loka. Saan ka di? Nitong ti masabat ko dito'y dalan. Agpamarangak ajak nakita. Kunwari agketeksak tapno madungpar ko. Anay ko! Sorry, ading. Sabali nga min dikit kita. Manong Tom? Sika ka di data? Ha? Nagtaor ka mo't itan? Di ka pa'y nabigbig. Ha? Sino ka itayan? Di mo ibaga nagbaliw dagiti matam, tadinak pa yan mabigbig. Kitaam nga minto kinapintas ko tapno mabigbig mo no asino ak. Uy, si kamat gaya Mara. Oh, nabayaga dita nagkita mabalin ka din ngayon tapay mangan iti may sa restaurant? Mayat sa tinaramit ko. Sige, Wan, mapanta. Kunak man no da kay Jebron, nabayag kan samot ijay. Planok tagsubli. Ang namabalin ka saan na nakayat ni anak ko, taawan kanot kadwa na ijibalay mi. Naglakasulbaran day ta parikot. Di alaan nakakatulong mo tapno da kadwana. Nagagatak mat. Nasingpetak pa'y. Katulong. Saan samot may bagay kan kati agbali na katulong. Anya ti trabaho mita? Agraklako akiti may sa grocery iji ili. Nabayaga kon ijay. Naawan ti boss ko, siyak ti agkahera. Kwarta nga rod kyar arikapem akanayon. Hanggang sayang ta kwarta mo ti grocery. Saan mo ta kwarta? Wan nga rod, no naloko aklaang, ay agtakawak Ngam, jak aramidan. Takas na kunakon, nasingpetak. Mara? Mabalin ka din, ti sumarong kari di balayo? Day talagayam. Iti amin akan ito, manong to. Lumangan na kita, katawan mo't klasem. Agdalus ta, taumay kano pumasyar ni Tatam at Tom dito'y balay. Apay nga umay pumasyar day di alakay, dito'y balay, mami. Barang maasawa nak. Kat adan to agpawit iti kwartata inton makasubli iti abroad. Makiasawa kayo pa'y, mami? Diyay nga rod kwarta na ti al-almanak. Basta nagpawit. Adamot dingay ko mami. Anya pa'y ngay, no di kasta. Makaadal ka no maasawa nak. Imbag no, kayat naman tapagadalan nak, mami. Apay kumangay asaan. Siyak ti makaam mo. O may ayon sa kada tayo ti gundaway, abakait. Nay,
Anya ti kayat mo asawan? Imbaga kini Mara nga ipamuspusan na tiyag parem kini Tom. Na, Nakitak met anapan ni Tom ije balay damara. ay, awan lat di ka aramidan. Imbag no ay ayatan ni Mara ni Tom. Kasanungay, no tila ang kwarta na ti kayat na kenkwana. Urayan Abay amanday ta ayat-ayat dita. Di na kamit mabiyag. Ay, madiday ta akapanunutam, lakay. Ti agasawa, rumbang nga adda panagayat iti tunggal maysa. No awan ayat iti nagbaetanda, saan danto anaragsak. Naragsak ayat ti tao no agkiraos met ti buksit na. Ay, sabali at talagan tilinaon day tautek mo. Andan nasarakak akaduam to di ti balay, anak. Asino, Dad? Nasaya ato nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, met. Balasang ka di? Uno? Balo met akas kada kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seriya tayo italawas sa napulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas nasingpat ni Ana nga anak ni Tom. Idinto tasadot met ni Lisa nga anak ni Mara. Iti sabali abangir, nakunamot da kan Ben kan ni Mara, nga ipamuspusan na ti agpaaram kan ni Tom. Tapno mairanod damat iti kwarta ni Tom. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Asino, Dad? Nasaya ato nga ta kanyak? Kan napudnon to nga tamat kada kayo? Panagkunakit na sayaat. Takabaranggayan tayo, met. Balasang ka di? Uno, balo matakas kada kayo? Naganak abalasan. Saan-san anak ti asawa manipod intarayan tinakasikugken ko ana? Asino tidakdakamatan niyo, Dad? Amamom siguro ni Nanam Amara niya. Ha? Ni Nana Mara? Iso tinapili yu, Dad? Nasayaat nga taday, Jay? Ada ka din nadamag mo amading ugali na? Saan ko unay nga am mo, Dad? Ngam awan pa'y matkit di tinadamag ko amadi nga aramid na. Adamat agad adal nga anak na ije pagadalan mi. Masapol asaya atom ti makilangan iti anak ni Tom. Tapno awan tubang iti plano. Sigurado ka di ang mairano dakmat no kas pangarigan, Mami. Imposible asaan? Nulakat pauitan na kiti kwarta? Apay ket din asaan ka ang mairanod? Sige, agpamarangak anasaya at iti anak ni Tata Tom. May sakat amyos day dyan iti pagadalan. Napintas nga minday dyan nga ubing. Napiligayam amuse. Di man ibagbagaan na pintas na masuronak laang, Mami. Talagamot ang napintas day dyan nga ubing. Kaya't kung anda ko mamanginominate mo't kanyak akas muse. Ngam, awan lakit din. Ay, bulagdan samot. Bay amon, nulakat maasawa nak ni Tatam Atom. Jakpatan. Addan to pakairanudan ta. Ala,
Tasay saya atag to ti makilangan ka ni Ana. Tapno maban ni itam ti amana. Oh, apay ka di atong malangkyaw ka. Asino ka di ti sapsapulam? Sapsapulag man ti agbalin akabsat ko ka, no? Anya? Agbalin akabsat? Anya ti kayat mo asawan? Ilawlawag kunto kan kain doon madamdama. Nakitam ka din ni Ana? Jay ka di, Ana, amuse dagiti red team? Uy nga Rod, kaya't ko ang makasarita. Anya kumati ibagam kan kwa na. Itaman pay? Makitam ka di tinakatakder iti ruangan ngas asit ganti Eddie? Oh my God! Mapantay ijay ayan na. Darasam! Oh my God! Hindi nakiguyod Anya ayat ibagam kan kwa na. Saan ka latangak tagtagarino anya ti aramidak, ha? Dumngag kan agboya kan tulaan. Hello, Ana. Kablaawan ka. Ta sigamad gayam ti Muse ti Red Team. Ha? Mabainak nga ro, tapay asyak tinalada. Abay ko mamabain ka. Pakaidayawam kit di, No mabalin la ko maasyak ti Muse, ay kayat ko. Sayang, nasa bali ti team mo. Sika ko man ti Muse. Blue team kami ngamin. No, Muse ako ma iti blue team. Ay akalaban ta. Ngam, saan ka alabanan? Kablawan kalangan. Agyaman na kiti panang kablaw mo kanyak. Sige ha. Panawan da ka pa, taada pa panan mi. Kunak man no adda suron mo ka ni Ana. Gaputa ka na yun nga asitgan ni Eddie. Agin sa saya at akpay itakan kwa na. Ta inaram ngamin ti amana ni Mami. Iso nga imbagam nga agbalin kayon to akas la agkabsat. Iti sa bali ang sarita. Step sisters. Pilya ka talaga. Idi saan pa nga inaram ti amana ni Mami. Kasuron mo. Ita? Mapan mo pa'y kablaawan? Kasila ang mata, amamatan. No agkatuluyan da ka ni Mami. Ada, pakairanodan mi. Maawat akon, ti kayat mo ama pasamag. Sana ko nga agpalawag pa'y kan ka, tamaawata mo ako nam. Iso asaan ka na mas daaw, iti inaramik ko. Wanan, Lisa. Maawatak, taagpada ta iti burik. Adda kayat mo kankwana. Iso, anasaya at kakankwana. Imawag mo itong employer ko. Kasapulan ka nung agsubli ako ni abroad inton may kadua bulan. Dapayan inala na plane ticket ko. Kasta ka di, Dad. Dandani kayo nga rodan mapan. Kasano dyan kunayo akadwak dito'y balay. Mapan ko ibaga. Ngaya po ramin ti panagkalay sa amin. Tapno adda kaduam apanawak di ti balay. Ada kayo dayta, Dad. Kidawag ko ma. Asaanan ngagdalan kan kwa na ti allowance ko. Mabainak to dumawat kan kwa na iti allowance ko, Dad. Sige anak. Binulan apaw itang kay ti allowance mo. No pa nagbabayan ti tuition mo, ibagam kanyak. Ta ipawit ko ti pag-tuition mo. Tatang, nanang, umay kami man. Kadwak ni Tom. Agmanuak tatang, nanang. Kasyan na kanya po Diyos, baro. Umay kayo, umuli kayo. Mala, agtugaw kayo. Nakaumay kayo, mat dito'y balay. At nakadigagaray, Kung amin, tatang, imawag ti employer ko kasapulan da kanon ijay. Kidawag ti pamalubos yung agkalaysa kami kuman kanimara. Ay, saan ada kami titubang iti plano yaw? Tadaan kayo matan iti husto nga edad, parok. No kasta, intay nga ro di munisipyo inton bigat mo lang. Intayin mga iti application for marriage.
Ay, una. Un. Intayo. Anak ko. Hindi talaga ayam. Kita man ngagpaiso tigasan. Tayarapap ko nga asawaan ni Tom ti anak ta. Matungpalay. Ay, sapay la ko mga rod tanaragsak danto. Awan ko matitumanor aparikot iti panagasawa danto. Awan to. Basta ka na yun ngagpawit ni Tom kini Mara iti kwarta. Ay, si kamot ni Pau it. Tila ang samot kwarta ti adda di tapanunot mo. Di ka man ili. No awan ti kwarta ama ited kuken ka kat aburido ka may. Ita. Ibaga makwarta lang tada iti panunot kaw. Ay, no awan man ti kwartak, Ben. Jak tupulos mga ramat iti sabali at tao. Tapno maadda anak laeng iti kwarta. Naa. Agtrabaho ak. Wenno, legal ti kwarta apagtaudan ti gastusan. Di kan sumanao. Tapno saan amasukal ti swerte. Iti maangay to akalaysa. May saka nga abay. Ngam ti anak kano ni Mara ti maid of honor. May sak nga abay, Dad. Kunak no flower girl. Balasang kamot nga minan anak ko. Imbag ko mano basit ka pa. Tapno makuna a flower girl. Agbalin kami nga abay adway ti anak ni Tita Mara. Man ang mapasama nga agbalin nga abay ti stepsisters iti kalay sa dagiti dadakkel da. Ita lang sama ta mapasamak dito ili tayo, Dad. Unsa? Tsak pa man nakapuot iti kasto apasamak. Aywan gayam. Kinablaawan nakmat ni Lisa ijay pagadalan. Tamyusak, Dad. Sapay la ko ma. Ta nasaya at tutilin lang ninyo. Intun may maysan abalay ti pagyanan nyo. Imbitaran ka man iti kalay sa dadadi kan ina ni Lisa. Kayat mo asawan. Agbalin kayong stepsisters ka ni Lisa? Wan, iso ti maid of honor. Idin to taabayak lang. Kasano kat iso ti anak ti bride. Iso nga iso ti maid of honor. Wan no kumalalaki siyak ti best man. Ngam babayak man. Si kanto lakit di ti kapipintasan nga abay. Nang runa, no nakagaon ka. Saan mat Adupay mat dita tinapinpintas nga may ti siyak. Ha? Saan man? Awan to ti makaartapken ka iti kinapintas. Mas napula siya to ti kapintasan nga abay. Into madanon ti kalay sayo, mami. Agpili akto iti kapintasan agawn nga aramatag. Di mo ko naan nga artapan nak a bride. Tapno di mo mat ko na, di sikat ti agpili iti kayat mo akawas. Kakaiso na amaminsan laang amapasama. Nakalalagip to day ti apasamak, mami. Napinpintas to ti badok ngam day chay nga ana. Ibalakad ko nga inton adda kanton iti balayda. Saan ka kumaamal di ta ijay Tapno saan kami nga agapa iti amana. Sabagay. Saan ko kayam mabalin nga iroroman? Taamangan no papanawon na ta iti balayda. Day tangarod kat. Kunada na palpalot ti darang am danom. Iso addi ka unay aglablabas. Day, nakaisem ka at tumangat tangad iti bubida. Ay, anya ka di ti mapaspasamak ken ka, anak ko. Napanunot ko ang nagasa takpay laang. Tauray kaskasano. Addan mangikalay sa kanyak nanang. Saan akas iti ama ni Lisa at tinarayan na. Ay, di kamot ngamin nagan-anad ide, anak. Agad-adal ka ngam sa bali mo't ti inubram. Anya ngay ita. Ay, saan ka, anak ka turpos? Naimbaglangan, tatinungpal ko ti imbagan ni tatang, nga ipamuspusak ti panagkurus ti dalan mi kanitong. Angam no awan ti ayat iti nagbaetan niyo. Ay,
Saan kanto anaragsak? Iti apagbiit apa nagkadwami, nasursuro kon nga inayat, tanasingpet ken naanos nanang. Ikagumaak nga aramidon ti pagrebengak, kas asawa na. When kasta ti kasayaatan nga aramidem, anak ko. Supapakam itinasayaat, ti kinasayaat na. Si kamat gayam day masabat ko, Eddie. Adaman damaga. Anya ka diti damagam. Inimbitaran da ka kadimat iti kalay sa tiinan ni Lisa? Kan ama ni Ana? Wan, imbaga kanyak ni Ana. Imbagamat kanyak ni Lisa. Nagpintas to siguro ni Lisa, ta maid of honor ti inana. Uray ni Ana. Sigurado ana pintas tumet. Agkuyog tanto amapan ijabalay da, numalpas ti kalay sa. Pasensya kan. Ngam imbagamot ni Ana akaduak kanumet. Ha? Kasta ka di? Imbagamot kit din ni Lisa nga agkakadwa kami. Matlagayam. Mabalin mat nga agkukuyog tayo amin amapan ije balayda. Kapilitan nga imanugot ta nga ijay balay datom ti pakaangayan ti resepsyon. Panalawa ti arubayan ti balay na. Wain, nalawlawa ijay. Simintado pa'y amin apasit ti arubayan da. Idinto, ta dito'y balay. Nagilat lang arudain, pitak pa'y. May mayat mutkit di ijay Taado mo't titangdanan na amang isaga na kadagiti amin amasapsapul ijay. Awanin ti makunak. Swerte ti anak ta kinitom. Imbaglakit din Ta idi nakasaritak ti anak ta, kat ay ayaten na kanumetan nitom. Iswa sa anak ang nagkamalay anang durog iti anak ta, amaki asawa kinitom. Mapantan iji simbahan anak. Amang ano umulan datitam amara ijay. Wandan, nakasagana akon. Intay yung arudan. Sige, mapantan ijay ang tilugan. Kunak no mabayag ka pa yung agpa-make up. Mabit lang tiyag make-up, Dad. Madimat no nalabas. Uray saanan nga make up ti anak ko, tanapintas mo. Ni Dadmat, imbagkat ng tibukod na tugaw. Uray tapod numat. Sa anak mo't nga gululbod. Wan man laangan, uray tawan mat dumdumangan. Lisa, di ka kadipay nalpas dita. Nagbayag kan ngay. Ay, jak magustuhan ti style ti buok ko itay, mami. Iso a pinabaliwa. Inta ko man, itay pa'y nga adati inabangan ni Tom apagluganan ta. Aguray na basitin, mami. Ipaayos ko pa ti buok ko. Apay nga min a pinabaliwan pa'y laeng. Mayat matitayan Kaya't ko di kasla sabong ti aramidan da iti buok ko. Kababain no mabayag nga aguray, jay padi. Aguray da Tadwa tamot nga starring ijay. Bride can maid of honor ko naman. Apay ngay. Awan pa'y ti bride kan maid of honor. Wan nga ron, Eddie. Adda ti padin, itaypay. Kita am ti sumungat. Tinsamot lugan dagiti bride kan maid of honor. Wensa, adda nga min arkos na asabong ijay sango ti lugan. Isuda nga agpaiso. Rumwardahan. Ha? Anya ngay ti itsura di maid of honor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seriya tayo italawas na napulwan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti panang sugsug da ele ken ben ken ni Mara. Nagbaligi nga rod ni Mara anang ipamuspusan, iti panagkuros ti dalanda ken ni Tom. Kat iti agangay, inaram ni Tom ni Mara, kat idinadanon ti kalaysada, may sa ni Ana kadagiti abay. Idinto ta ni Lisa ti maid of honor. Iti simbaan apakaangayan ti kalaysa, madanagan dagiti addayjay, tawan paylaeng ti bride. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas na pauluan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kitaan ti sumungat. Tinsamat lugan dagiti bride kan maid of honor dayjay. Wansa, ada ngamin arkos na asabong jay sango ti lugan. Rumardan. Ano? Anya ngay ti itsura jay maid of honor. Kunamat lano alien. Asino tinang make-up kan nangayos iti buok na. Apayakas jay. Agsursurun samot amang kopyor iti buok. Apay akas jay tinaramid na. Anya ka dito kat katawaan nyo. Ha? Kuha, kita ang tigayim mo asumungad. Apay akas jay ti itsura na. Anyan tikas jay anamayan na. Isun ti pagkakatawaan dagiti tao. Apay nga kakatawa ti tao. Anya ka dito inaramid mo di tabuok mo. Diyak magustuhan ti inaramid ti ng kopyor. Iso a pinabaliwag. Di ma din. Ipabaliw ko manan. Ad-damot a maladaw kami. Iso akastan ti nagbanagan na. Sana na maitarimaan. Adoon na yung hairspray na. Iso akasta. Maladawak mo't una. Inugulgulak pa'y. Ad-damot lang nga rod, ama di tinagbanagan na. Kasla. Ay, saan mo nabaliksan? Tama sa sarak. Saan ko nga minamagustuhan ti mo na nga inaramid da? Pinabaliwam, ngam ad-addan nga atrasado lakit nga rod. Iso akastan tinagbanagan na. Masuro na ka talaga. Nagalas, tapas laak mang mangkik. Ni, aglinyadan ijay tinga para iti wedding entourage. Ingkamatan ijay tanga. Sana bali at tamaw di kami mat ka ni mami. Da kami ti starring nga magnaama pa ni si altar. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami unay, tatang. Kablaawan kayo, ubeng. Sapay kumata mataginayon ti kinaragsak yaw. Agyaman kami, kada kayo amin, adimar ay ti kalay sa amin. Yawis mi, ti papantayo amin ni Jibalay. Sige, kakadwa. Intayo amin iti pakaangayan ti resepsyon. Intayon, kakabsat. Maawis kayo, amin. Kita ang kadida edi kan ana. Naglaing da agsala. Kan bagay da nagpartner nga agsala. Ha? Naglaing da agsala itira. Isuda man la tinakita mo. Nalalaingak pa ya. Into sumarno. Mapantamot agsala itirak. Artapak day tanga ana. Ayam, di mo pa'y sinukatan day ta high heels mo. Nagngato pa'y matngamon. Anya ko mano na nga to. Maipakita, analaingak nga agsala. Kakabalak nga isala ti high heels ko. Sabali man ang ti sonata. Kabalam ka di pay? Oh, mapanandali sa kan pay dya salunan. Buyaan tala ang ida. Duadala ang matngagsala. Apay nga't pinalakpakan data, dinalpas na nagsala itira. Gapo siguro ta duata nang irugi iti sala. Ikanta mat ida iti gundaway nga agsala mat itira. Una, di mat sinukatan ni Lisa ti Hills na.
Sapay nagngato. Kabailan naman siguro Di na aramidan no di na kabailan. Nene, ay saus! Naligos ni Lisa kat napatugaw. Naisaltak ti patong na iti simento. Apay ngamin ang nagsala ka, di mo sinukatan ti high heels mo. Naisaltak kalakat nga rudan. Di na kun babalawin, mami. Tulungan na ang nagsakit. Nablasamot na tibatong ko. Nagsakit. Ala, kumpad ka kanya. Ay, di ka tulagan, anad ngat. Madama ti ragragsak, sabalin tinapasamak. Malas ka dagiti amin na malas. Apay asyak pa'y tinakapasamakan tinastoy. Espesyal nga aldaw. Naligo sa kiti. Jaksan magkapag na. Bay ang pakadwaan na ka ni Lola, tamapan kayo iti mangilo. Alaan mo't apanawak dagiti ado asa nga ili. Da kayon ka ni Lolam di mapanagpailot. Besti, deti kastoy. Malas. Kumusta ni Lisa? Anya nga tan tinapasamakin ko na. Impan ni nanang idibalay, tapayaban na ti mangilot. Barang maalala ang iti ilot, tinasakit patong na. No madilat ta, ipan tayo iti doktor tapno ma-x-ray. Ket makita no, the fracture ti tulang na. Ay, din tula nagananad nga minan. Itapay tamadama ti selebrasyon ti kasarta. Ngala, hinton bigat mo't lang. Ipan mo iti doktor tapno masigurado. Agyaman ak unay kan katom. Mariknak ti panangipatag mo kanyak. Tapat ti anak ko kat kaasyam iti napasamak kan kuana. Ay ayatan ka unay, Tom. Aramidak dagitoy, ta ay ayaten ka unay, Mara. Uray di mo baliksan. Mariknak day ta panagayat. Tipod no apanagayat kat marik na babaan ititigtignay. Oray mamin ado abaliksan day tanga ayat no di mo mat iparik na iti aramin. Ulbod day tanga ayat. Anya nga minti inararamid mo. Amo man nakahihils ka, ingka ka nagsalan. Kini ka akin ni Ijay. Ay, hindi dakman babalawan. Tanasakit lang arutan. Kasanaw, no nablas tito lang day tapatong mo, kat agbalin ka na pilay. Saan ang mabalin ang mablas ti patong ko? Ado pa'y ti ambisyon ko. Kaya't kung artapan day jay nga ana. Apay adi ka nagananad. Di mo ka dinadlaw, akin at katawaan da ka dagiti tattao, idi na isaltak ka. Nangag ko. Iso ang masuronak, lolo. Kaya't kung nga ipakita na laingak mo't ngagsala, ngam kas jay mo't lang tinapasama. Nalaing mat nga agsala di anak ni Tom. Uray ka dida kayo, katraaman nyo mati kinalaing day jay nga ana. Nalalaingak mo't Napiskelan ken adala na ipit nga urat di tapatong mo. Inton maminsan, agan-anad ka nga men. Ay, nakaginawa idi na ilutak, lola. Naimbaglaengen tanalaeng amang ngilot tinaayabak. Ay, sayang ta sana ka nag-enjoy iti kalaysa ni mami. Kinatawaan da kay simbaan gapo iti tsurak. Ita, naligusak pa giant reception. Awan ti aking basol kadagiti napasamak. Saan ka kuman nga agpabasol? Kaya tyo asawan, basol ko, lola. Mabalin mo't amaliklikan dagiti saan anasaya at amapasamak, apok. No, kaya't anaanayas ti pasamak. Liklikan ti agaramid iti banag analaukan iti apal. Wenno maday apanggap. Kumusta kan, Lisa? Awan ka di tinadangran kan ka? Awan tinadangran kanyak. Taawanan ti sakit na, idi na ilutak. Ngam, kas lamang manggag ko ti panangkat katawa dagiti tattao kanyak iti simbaan. Kanti pan nakailigos ko. Anya nga min ayat tinaknakan mo. Ay, sakamat. No umay nakmadlakat tawaan. Agawid kalangan. Si Kamat. Saan mo't asikat ti kinatawaak? No di kat dagiti pasamak. Kasla siyak matlaang ti kinatawaam. Ta siyak ti nakapastamakan ti kinatawaam.
Lisa, di kan agpauyo. Uy, siyak pa'y lang tuy nasingad agayam mo anya. Basol ko ka di, no nakakatkatawa, tinakita. Mapanak biit iji balay, tay nakitaan no kumusta ni Lisa. Kaduan ka na mapanit di balayo. Ayaban tamat dito balay no kayat na tiagyan dito eh. Ha? Agyan mo dito iti anak ko? Alangan mo't ngagsina kayo iti balay pagyanan nga ginagapo kanyak. Saanan anasayat ti kastra. Ay na, agyan man unay kan ka, Tom. Sikan ti kasayaatan anaam-am mo. Apay, saan ka di anasaya at ti ama ni Lisa? Saan? Linukunak nga rod. Takrot ang mga ramid iti pagrebangan na, kas ama ti putot na. Naimbag man, tanaka umay kayo dito'y balay. Mara, Tom. Umay mikitaan ni Lisa, nanang. Ayan na ka di. Ay, kalpasan, anailot. Mayat ka nun ti patong na. Agsarsari tadamot itay itigayem na anif eh. Ang jak matanam mo, no ayanda. Kaya tiyo asawan? Saan anadangran ti patong na, nana? Saan ka no, kunati mangilot. Adala ka no, naipit nga urat. Ken napiskalan, gapo iti pan nakailigos na. Agyamanak, kunaklakit din no nablas ti patong ti anak ko. Ay, uray da kami kanitatang yo. Kastama ti ipagarup me. Kunamay, no nadangran tito lang na. Ang imbagla ang tasaan. Ay, awan lat di na ngamin aramidan. Nakapasar kayo mait ubeng. Kunak no kung kunalaeng ti ubeng nga nasabat ko nga adda kano tao dito'y balay. Tatang, nagapon nyo ka day? Di taman tersina. Umut-utang iti basi ngam di dakit din pinautangan. Kayat yung tibasi? Adda arak nga awit ko dito, ino kayat yo? Hay, nagsayaten ngay barok no adda arak nga awit mo. Ket no agas ti bambanog dayta. No makainuma kaon, maimas ko ti mangan, ken mayat ti turog kao. Gusto nga ron, tintugutan kayo, tatang. Nabati pala na ito, hindi kasarmi ka ni Mara. Ay, no nabati akat tay kunada nga ron nga ared-aid. Angam na imas lang tabaraw. No adda pa'y nabati jay, itid mo kanya. Adda kayo gayam dito balay da lolo, mami, tito. Saan mo ka di akayat ti umay ijibalay? Imbag lang nga damat balasa nga akadwan ni Ana ijay. Ha? Kaya tiyo nga umayak iji balayo, tito? Apay, di mo kayat akabalay ni Mami Mijay? Kaya't ko tito. Kunak ano dito yak pa'y balay da lolo kan lola. Madi, ano agsina kayo ti balay? Imbilang kamutin kas anak ko, iha. Agyaman unay kada kayo, tito. Saan anak kamali ni mami anangayat kada kayo? Nakapanaw dan. Ay, di ka laagbain. Impadlaw mula unay amamartek ka. Dawa tempay laang tinabati nga arak ijay balayda. Arak laeng daytaoy. Agyaman kit dian ni Tom. Tano saan ko asinugsugan ni Mara nga agpaaram ken kuana. Ang mga nuawang pa'y asawa na ngaging gaita. Anya! Tasi ka pa'y tinapanakal. Ay, kayat mo kit di nga adda agpasukmon ken ka iti arak. Di ka katagyaman, tasan asik ati paggatangak iti arak. Ay, may ka kadag iti agrek-rek lamaw, idingimmi na ti gasolina. Angam idingimmi na ti arak. Awan mo't agrek-lamaw. Una, tati arak, tao ti uminom. Ti gasolina ket saan nga inuman ti tao. Jak man amuken ka alaklakayan. Dua pa iti bakante a kwarto, balasan ko. Agpili ka, ano niya ti kayat mo karag iti dua?
Oray anya ka nagitidwa, tito. Kayat ko lafta. Welcome, dito'y balay tayo. Manang, kunakon atain inauna kamat ngam siya. Ha? Tinagan ko latan tiyawag mo kanyak. Kasla sa anak anarwam nga da mangawag kanyak iti manang. Okay, no dayta ti kayat mo. Awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso asa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, siyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seriya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti selebrasyon ti kalay sa datom kan Mara. Sinurot da ni Lisa, kat inyawid da iti balay ni Tom. Si aayat mat ni Ana, anang pasangbay kan kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Okay. No dayta ti kayat mo, awagan ka latan itinagan mo. Kumusta ti patong mo? Medyo nasakit pa'y. Iso asa anak pa'y unay ang makatrabaho iti unag ti balay. Kasta ka di? Bayam, tasyak pa'y lang ti agtrabaho dito'y balay. Adda pang barko, tapno sana ang agtrabaho. Ison ti makamong agtrabaho. Sige, kaduan ka amang ipan iti gamit mo iti napilim a kwarto. Agyaman na, ana. Nadalos to'y balay da. Katawan mo't katulong da. Iso nga ta ti agdaldalos. Kumusta ka nga iti kabarbaro a pagtaangam? Mayat. Impambar ko anasakit ti patong ko. Iso adon niya ak ijay. Ni ana ti agluto ken agdalos. Aglabapay. Nasingpat nga rod no kasta. Ay, kaano nga'y apumanaw ti amana? Saan ko pa nga mo? Alangan aday ta ka ti inak damdamagan. Ay, sigurado nga ado akanayon to ti kwartam. No mapanan ije abroad ti kabarbaro nga imbilang mo, daddy. Mabalin ko to ti kanayon at dumawat ka ni mami iti kwarta. Dandanin madanon ti papan ko iti abroad. Sapay ko ma, kakatunusan kayo nga agbati diti palay. Saan kon ta abaybay ang dagiti anak tatom? Aglako ka kadi pa iti grocery nga yan ti trabaho. Saan ko man? Pawitan ka man iti kwarta nga aramatan nyo dito balay? Saan nga tangad adda matuo ka nak? No agmay sak diti balay no awan ka. Agadan mo dagiti ubing. Adagan ka dahita. Ang asino nga itagdalos ka nagasikaso dito balay, nagtrabaho ka pa eh. Kitaak, no kabaulak nga isamira ti trabaho diti balay, kan aglako iti grocery. Nasaysaya at matlaang nagtagibalay kalangan. Tapno saan ka amarigatan? Nung amin nagtrabaho ka, masapala masapa ka asumrek. Kan maladaw ka pa nga agawi diti malam. Wanya, sumrek ka kadi ba iti pagtrabahawam ket adamot ti asawa mi di abroad? Saan ang tatang? Day tamot ti kayat na. Saan ka day amayat ti panang sugsug ko ken ka amaki asawa kini Tom? Uwen tatang. Idi damo, kwarta na laang ti kayat ko. Ngam gaputa mariknak ti panagayat kan dungo na kanyak. Inayat ko matan, tatang.
Imipikto nga rod ken ka tay kunada a masursuro kan o ti ayat. Napanagnagak dayta tatang. Oray ka sanumot ti panagayat mo iti may sa atao. Guraem, no saan anasaya at ken ka. Kas kuma iti ama ni Lisa. Kayat mo asawain. Tay sinang sangitam iday no di mo makita ket kaguram ita. Pudno dayta tatang. Manluloko day at tao. Lisa, sa dino ka di ti pagadalam, inton makaturpos tayon iti senior high? May santo nga universidad ti pagadalan ta iti kabesera. Saan tayo na mapan iti syudad ta adayo? Ningatamat ana. Ubing sa ni ana. Ngam agpapada tayo nga agturpos. Sa balila ti section na. Nagulitak ngamin iti grade 1. Ta nalampayak kano idi. Agpada tagayam ang nalampay idi ubing ta. Iso ang medyo naladawak mat ang nag-eskwela. Siguro, nasa pa ang nag-eskwela ni Ana. Iso nga ubing ngam kadatang agturpos. Kasta nga ta? Nasapa nga ta nagadal? Di mo ka din nakita ti panakayanak na. Ijay pinapirmaan ti kaadalan tayo. Apakalaglagi pan nakano kada tayo amin. Ubing ni Ana ngam da tayong agkakaadalan. Nakitak. Isutin na kamuak nga ubing gayam ngam iti siya. Manluloko ka pala. Dahil ako'y pinalitan. Ay, apaw. Una Eh. yan day ta nga itsuram lakay. Agdiwar-diwar ka amagmag na. Ay, nagalas akitaan. Abay kumana sa kitaan. Madama ti salak, san kita diwer-diwer nga ibagbagam. Ay, inggaraw mo manan ti kinaartek mo. Oh. Nangalaam manan iti inggatang mo iti arak. Aya. Dahil ti baka kita iti laing ko. Iminumak iti ara kajak naggastos. Intangat kulatan ti ara ka nagyan iti buti. Nalpas. Asino ay ati aking balay iti kanangalaan iti intangad mo abuti ti arak. Ay kasanungay, no sabidong tilinaon ti buti. Di ka pa'y kat naustulan adi na oras. Well, apay ka pa oy, tasabidong tinumag. Kakaiso na naimas pa lang ti arak. Uminumakit din iti sabidaw. Ala, ingkakat iturugan tapno mausawan ka. Saan ka apo manasyar nga agdiwer-diwer amag na. Taamangan no madalapos na ka ti aglabas alugan. Pati dito pa dagita aglabas alugan. Ay, apaw, nabartag ka talagan, Ben. Ay, mapatid mo, aya, tilandaw. Nagapgapwam ka di. Apay anala daw ka man na nasimang pet. Itaypay nga adda ni Ana. Nakaluto pa yan. Nasaya at no nakaluton ta mabisina kun mami. Napan kami nagpa-share ka ni Fe. Di ka kadi mabain ka ni Ana? Iso ti ad-adong agtrab-trabaho, idinto ta di mo pa'y tulungan. Ada kayo mo't mami. Kakaiso ng adda di ti sidadaan nagtrabaho. Kababain ka dagiti kabagyanda, no ni Ana laang ti makitkita dang agtrab-trabaho. Sika, nakasadsadot ka. Anya ngay numasadutak mo't nga rod mami. Iso ti agtrabaho. Ta iso ti magagat. Hello, Dad. Imbag tayo mawag kayo. Or-orayak ti awag yo. Kumusta kayo nita, anak? Nasingbot mo talaga din ititam amarakin ka? Uwan mat, Dad. Simrat kami gaya man iti kolehyo. Nasaya at unay iha. Saan ka kadimot lang marigatan? Saan mat, Dad? Kumusta kayo mat dita? Nasaya atak dito, anak. Nagpauitak manan iti kwartam. Adamat impawit ko a kwarta ni Tita Amara. Agyaman ak unay, Dad.
Jay saan ko ang magasto nga ipaw iti ho. Orno nga, tapno addan to ka utag. Inton adda pagkasapulak. Saan mo mat nga imutang tabagim, anak? Oh, agadal ka na laywan. Saan ko matabaybay antibagik, Dad? Narawat ak tupay. Ngamdyak kayat kagbali na dabyana. Alwa na makanayon ti salon at mo iha. Sige, ta adda aramidan me. Bye. Love you, Dad. Bye. Marigata na kiti ipapaaramid ti profesor tayo iti pagadalan. Makapasadot. Kunak no siyak lang ti masadot kan marigatan. Patigayam si ka. Wen Lisa, intan sa laangan agpasyar. Jak ngamin amo di imbagan ni sir nga aramidan tayo. Amangan no agungat. O sige, intan. Agkopyatan to kadagiti kaadalan tan masangot Nagrigat met ngamin. Jak pa'y kat mawawatan di daddo maa subjects tayo. Agpadatan ano kasta. Makapasadot nga rod. Parparigatan talang ti bagbagita. Intakid yaking joy. Mara, anya jay nadamag ko asumanursor ka no ni Lisa. Nakita da kano ijay parke nga oray-oras ti klase. Pudno ka di day tananang? Asino ti nakaibaga kada kayo? Ijay ka baranggayan tayo nga agisurusur-sur iti kinirog amane ijay parke, ijay kabisera. Kasta ka di. Bayan nyo, kasaok ni Lisa inton sumangpat. Ay imbaglakit di tasaan nga agkaskasera ijay. Kasanun ngay no agkaskasera. Ay saan mo amabantayan numapan agsurusor nga uray iti rabi Ado ngamin nga agpaiso ti pagliwliwaan iti kabisera no iti rabii. Wen ay imbag ka jay syuman mo tanasing pa. Di mo ka di makitkita ni Lisa iti pagadalan nyo, Ana? Sa bali ngamin nga departamento ti Ayanda. Sa bali mat kanyak tita. Kasta ka di. Kunak no makitkitam no kas di nga awan klasem. No awan klasik, mapanak ngamin iti library tita. Apay ka di? Di ngay agnagan iti fe. Makitkitam ka di mat? Saan mat tita? Kanayon dan samat nga agkuykuyog adwa. Sa bali ngamin ti kursok. Idinto tamay-may sa ti kursuda adwa. Ay, sapay pasaray maladaw nga agawid ti loko nga ubing. Makitkitam ka di Dalisa ken fe dito'y pagadalan tayo. Sa bali mo't apasdak ti ayan ti departamento da. Ta sa bali mo't kadata. Apay ka di. Damdamagan ngamin ni Tita Mara no makitkitak ka no. Numagna kami kadagiti kaadalan tayo iti parke. Kat makitak mat idakan ni Fejay. Apay nga ija parke. Dandanin to pa'y awan oras ko ang mapan ija parke tado ti homeworks. Jakman amo kadakwada. Namin ano nakita mi ida ijay. Sayang ti pinagbayad da no di na igad ti agadal. Jay lagpas-pasyar tin into naranda. Si kamat dayta, Eddie. Imay kamat dito parke? Naira na lang ang nagnaak ditoy. Agawid ak ngaminin. Naggapuak dya pagadalan. Kanayon kayon samat ditoy. Saan mat Naira na lang mat. Kaduam ka din ni Lisa? Apay adyak makita. Saan mo nasapulan ni Lisa? Addaak lang arudan dito Agsarsarita tapay. Si kamot, Eddie. Imay ka dito parke. Naira na lang alimmabasak ditoy. Naggapuak dya pagadalan. No kasta, saan ka pa'y ngarod nga agawin? Tagpasyar tayo pa'y. Ladingitak. Namadda na sisitang aramidak. Agawidak pa'y. O sige, panawan kayon. Tay bingay ko ngay anak ko, yawat mon atad da pangaramatak. Bingay ti anya tatang. Jak maawatan ti bagbagayo.
Amok anapan ka nag-withdraw itimpaw iti asawam? Saan yung ibagbaga day tabingay? Nagmadi adenggan. Ikan kayo, ngam saan abingay? No di kat parabor ang naggapu ka ni Tom. Isumot lang nga isaw. Bingay kan parabaw, pariho. Imbaglakit din tan na panunot ka ngayon paasawa kin ni Tom. Di man sa kasauday tatatang. Diyak kayat alukon ni Tom, tanasingpat kanyak. Saan akas iti ama ni Lisa? Amok nga mintimang kilatis iti tao. Iso sa anak ang nagkamalay. Saan ka day? Pimanaw ni Eddie. Ay, kunak no kadwata nga agpa-share dito parke. Pimanaw mat jay loko. Itay adda kapay la ijay CR. Kunak nagsarsarita kami. Husto mat ngayon may ka. Nagtarlakit din day nga Eddie. Nagasat lakit di ti makatuluyan na. Siyak ko ti kagasat na. Uray mapukaw ko ti amin. Basta matagikwak day jay anataar. Kaya't mo asawan? Uray mapukaw na? No lakat matagikwam day jay nga Eddie? Masigurado ka kasta ka mat. Di ka makalibak. Taidi pa'y laang apagpampantasyaam ni Eddie. Saan ka di? Nasaya ata si Mang Patkan si Kalisa. Yagyukit din ti bingay ko, mami. Amok, anapan kayo ng irwar iti kwarta. Apay nagpada kayo ka ni Lolo mga ibagayong adabingay yo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat atapno pagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Diyak kayat titunada ti saom si Kalisa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seriya tayo italawas na puluhan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas gapu iti kinasingpat ni Tom nasursuro ni Mara nga inayat daytoy. Itimot pagadalan asinerkan dali sa kanfe. Masadot dagitoy nga agadal. Kat iti parke ti ayuyang da. Idinto tanapas nakmat da edi ken ana iti panagadal da. Iti may sangal daw. Nagpawit manen ni Tom ken ni Mara iti kwarta. Papagayam, denggan ti tuloy ta seriya tayo ita alawas na pauluan. Supapa, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Apay nagpada kayo ka ni Lolong nga ibagayong adabingay yo. Nagbanugan ni Tom Dayjay. Saan kat apagbibingayan tayo? Di mo ko na nabukuda, mami. Diyak kaya titunada ti saom si Kalisa. Kan aguray ka. Ada na kaibaga, akanayon da kakano amakita iji parke. Di ka kadi agad adal? Nakaibagamot iti data kada kayo. Ada na kaibaga kanyak. Kan saan agaputa na anos ni Tom kat gundawayang matan ti kinasingpat na. Da kayo matipagdawdawatak Saan nga iso? Saan nga agipaw-paw iti kwarta tapno adda pagbulakbul mo. Pagadal mo ti daduma. Kat, naka-enroll akmet. Kat saan agaputa naka-enroll ka kat huston. Ipas nagmumot ati agadal tapno makapasa ka. Kanayon ko ang makita dali sa Confetti Park. Saan da nga agad adal? Ada na kay danon kini Tita Mara, akanayon da kano iti park. Diyak amo, nusumsumrek daw ano saan. Kasano ang makaripaso da? Ni Ujemat parke akanayon ti ayanda. Masapul ang mapalagi panda.
Tapno saan asayang ti aldaw nga glabas. Idanon mo kadi ka ni Tita Mara ti amin? Kasano nga ta? No saan ko nga idanon? Kasano ama palagipan iti mading aramid na? Ket, anya nga rod iti ati aramidam. Diyak nga rodam mo. Idanon ko nga ta, wano saan? Ada ka di kayat mo nga ibagaan itay pa anadlaw ko akas la maikulkulang ka. Kwa nga min tita. Saan ko kaya tapadaksan ni Lisa? Kayat ko amapan kayo ijay parke. Takitain nyo nupod no tinaydanon kanya. Anya tinaidanon kan ka, anak? Kanayon da kano ijay tita. Sayang lang amin ti panagadal na. Nupod no man ti indanon da kanya. Bayam, tamapanak tuman nga agpayso iti dayja aparke. Sapay la kumata saan nga agpaiso tita. Ammom, saan laeng asika ti nakaibaga anak? Adda pay sa bali anang idanon kanya. Indanon mo kadi kin ni Tita Mara ti aramid da Lisa? Diyak matan nalapdan edi. Naibagak matan. May mayat no idanon mo. Tapno agbaliw. Ket ipasnakdan ti panagadal da. Nungay nga tamamuan na asyak tinangidanon kat kagura na. Ngam no baybayan iti mading aramid na. Ad-adda nga awan tinasaya at amasakbayan na. Uwan matkit di Saan apa nang padakas kinkwana? No di kat tulungan. Tapno malawlawagan tinakulaapan na panunot na. Ana. At ako makidawkan ka numabalin. Anya ka di dayta? Mabalin ka di apagbalinan ta titunggal may sang inspirasyon ta, iti panagadal ta. Inspirasyon ko nam? Mayatak iti dayta ka panunutam. Basta agtinulong ta. No adda narigat kadag iti subjects ta. Ay kunak no saan asika itayan, Mara. Italang ang makitak na itakawis mo. Di ka pa'y nabigbeg. Mapanak namin ita iji parke nanang. Talaga nga inggagarak da ito'y akawis ko. Ay tapno di na ka mabigbig ni Lisa no adayo ka pa'y laang. Alay, ingkakitaan. Nupod no, tinaidanon ka data. Kasano nga tanupod no nanang? Anya nga iti aramidak? Ay saan mo nga ikan iti kwarta na? Tapno awan pagbulakbol na. Wan sang hagpayso. No awan kwarta na, awan pagbulakbol na. Agpada ka itid mo kadakwada kan ni Ana. Ni anak at pawpawitan ti amana nanang. Saan adumaw dawat kanya? Nadlaw mo ka di? Akan na yun nga agkuy-kuyog da edi kan Ana? Wan nga rod. Iso nga agi mo nak. No nga tasyak ti kakuyog na. Agimon ka nga tamat? Uray asino ti kakuyog na. Talagang agi mo nak. Ay, nagswerte ket din day nga Ana. No iso ti makatagik kwa ka ni Eddie. Masa pula saan nga agbalegi. Anya nga itaramidan ta? Yawag ko man kit di ka ni Tito Tom. Ibaga, amaki-boyfriend lang ter aramidan ti anak na. Mayat sang agpaiso. Tapno dinan ipawitan iti allowance na. Hininsamit Mara di limabas itay di taoy. Wan lakay. Mapan nakitaan no adamanan ni Lisa ije parkay. Apay kumanuad da ijay. Mapan kadimot agpasar ni Mara ije parke. Ay, saan ka met anabartek ti kunak? Ang apay adi ka makaamires. Agad adal ni Lisa. Ang kanayon da makita ije parkay. Sa dino ka no aparkay, hamangan mat no parke ti pagadalan da. Ay, una yan.
Malagip ko kat nga rod idi ubing tayaw. Imbes nga ingka agiskwela, mapan ka ijay kabayabasan. Ijay mon aging ga iti panagaawid. Just kay. Uwin ata, ije classroom ko tawan bayabas. Sinalbag ka alaklakayan. No di na kumainala iti kunada asantong paspasan. Adayo kuma anagasawa ta. Dandanin ti examen tayo. Ngamjak pa na ipasadag iti imbagan ni Sir a project tayo. Nagpadaan tan late ka nun. Nagrigat mo't ngamin ti ipapaaramid da. Huwag nga rod. Itayak pa'y dito likodan nyo. Nangag ko ti saritaan nyo, Adwa. Ha? Mami, Ay, ada ka dita? Apay nga da kayo diti parke. Saan ka di arumba nga iji pagadalan ti ayan nyo? Kan anya jay kunayo adiyo pa'y na isubmit? Kwa, report mi, Mami. Saan ko nga amo tiramida ki dyan? No saan mo nga amo? Apay adi ka nagpaisuro. Ada ka kit din dito'y park? Ala, agawin tan. Darasam! May kan! Di nakiguyod, Mami. Di nakiguyod. Amok ti kinalain mo agpambar. Ijay tabalay ngagsarita. Itatadatan diti balay. Agpalawag ka man, no apay akanayon da ka makita iti parke. Saan ka kadi nga agad adal? Ay, nagrigat mo't ngamin dagiti ipapaaramid da, Mami. Diyak masurutan. Matulungan na kaaya dagiti aglabas a makita mo iti parke. Inka gumaamlat ta kumaa nga inaramid. Makapa-stress mat ngamin. Iso amapan kami ka ni Fe, ijay parke, nga agpalabas iti oras. Anya nga iti isurat mo iti test paper mo, inton examen nyo. I-drawing mo dagiti makitkita mo iti parke. Sorry, Mami. Numadanon ti semestral break kat di ka makapasa. Jack amon asawan. Hello, Dad. Imbag ta nakawag ka manan. Madama ti ripasok, tadandan iti examen mi. Domingo ita. Di ka kadirumuar? Nakimisa ako itay bigat, Dad. Ag-review ak nga agmalmalam ita, tayton Lunes ti test mi. Lalaingam nga ro anak, ha? Sapay kumanta na nga to ti maalam iti test yo. Ika gumaak, Dad. Sayang amin ti panagbayad ko no saan nga to ti maalak. Pauitan kayo tumanan iti kwartayo, anak ko. Adapay matkwartak, Dad. Indulin ko ngamin ti sobra ti impaw ityo. Sige nga ro anak. Agtrabaho kami. Bye-bye. Bye, Dad. Ingat. Daytoy kadi ti allowance ko, Mami. Pagpletem laang mat. Amangan no aramatom tumanan amapan agbulakbol no nayunak pay dayta. Anya nga ti ka nag-iji pagadalan. Apay adi mo tulado ni Ana nga agbalbalon. Agbalon kamot ata damot makanditoy. Jay lamang karga iti pagbalunam ti aramidem. Nakaluton ni Ana. Anya mo ti kastoyan. Adakot pagbalunan iti bagkon. Sapay dumayamudom ka. Sursuruam ti agbalon ako nakmanan. Agbalon to pay ni Ana. Si kakit din ti saan. Ninsamot mamim tinangidanon ka ni Mami akanayon ta ijay parke. Masurunak pa'y kit din Ta nagbasit ti inted na kwarta. Oray siya nga rod. Imbagada kit din nga agbalo na. Katuyo laang matisindami itay bigan. Day takot mangan iti balon iti pagadalanan. Imbes nga iti kantin ko mati pangananta. Masurunak ka talaga. Pagpletek lang ti inted da. Kastama ti Mami. Pagplitik lang matinted na. Ay, Lisa, ado ka di tinasong batam iti test tayo? Saan nga, Rod? Ado ti blanco iti test papers ko. Ay, agpadatan Blanco ti bulsata. Awan kwartata. Blanco pa iti test papers ta. Tawan na isurat ta.
Madamati day ang nangaglutluto. Madlaw ang naragsak ti loka. Anya ka diti ilot-lutom, anak. Aglot-luto ak manikibulalo, tita. Kasta ka di. Mana, Naragsak takit din nga agsarsarita. Idinto, ta pinagungong tanak ni mami. Idi nakita ng Ichi Parke. lapit di Suran kon. Masapol ang mabalas ko day tanga ana. Mapanag ijerwar, taawagak ni Tito Tom. Apok, anya ka diti aramidem diti ruar. Kasangsangpet mo manipod ijay pagadalan. Ang rimwar ka manan. Umayak laag paangin. Taadadyak kaya't ang makita di taunag, Lola. Day, anya ko matisaan mo akayat ang makita di taunag ti balayo. Saan yun nga muan? Basta adadyak kaya't ang makita di taunag. Alaman nga rod, taumunagak. Masaksak kita anak iti nakitak amayat a panagsarsarita da mami kan iti dayjay nga ana. Awagak kit din ni Tito Tom. Anya ka diti imbaga ni Lisa, adi na kayat amakita diti unag ti balayo. Ne, anya ko mati di na kaya ta makita. Kat saan pa'y mo't nga imunag diti balay, nanang? Day, adamot di tarwar ang masursurod. Anyaman nga dan tinaknakan na, tatiman la ibagbaganan. Anya ti araramiden nyo, aya, itay si Magpet. Amangan no itay aglutluto ni Ana, nanang. Ay, anya ngay nga rudjay imbaga na, adi na kayat anakita na. Inggaraw naman nga tan ati ugali na ati lama ibagbagana. Umay tumot lamang ang dayjay numabisin. Naimbag ta sinong bata nyo ti awag ko, Tito. Oh, itaman pa ngay mawag kali sa anak. Anda ka di importante ni Bagam? Kuha nga min, Tito. Mayat kayo ka di ang makirelasyon ni Ana iti lalaki, Tito? Anya? Makirelasyon ko nam? Wan, Tito. Ada nga min kanayon akakuyog na. Ada laki di relasyon da. Masiguradong ka ni Dayta? Naasitig da nga min iti tunggal maysa, Tito. Anya ka diti imbagam ka ni Lolam, adi mo kaya't amakita diti unag ti balay. Diyak kaya tagyan diti unag, itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak, tanagpariirak ijay. Ala, ingkan aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kanto mo ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana, ngam iti siyak nga anak yu, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seriya tayo italawas sa napulwan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ang napulwan. Supapak, ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Diyak kaya tagyan diti unag itay, tanasalimuot, mami. Rimwarak na nagpariirak. Ala, ingkang arod aggaot tamangan tayon, nakaluto ni Ana. Si kantumot ti aginaw, numalpas tayo amangan. Apay ka di amadlaw ko, kat. Kay kayat yun ni Ana ngam iti siyak, mami. Siyak ti anak yu. Saan kat nga iso? Lisa,
Kasta ka din kakiting ita ti panunot mo. Apay ana ibagam dayta. Saan kit din, mami? Nalailo kayo iti tunggal maysa. Naragsak kayong agsarsarita. Idin no ta siya, kanayon nakapagungtan. Panunutom man no apay nga inungtan ka. Kanayon ka nga agbulakbol. Saysayangam ti panagadal mo. Kayat ko anasaya at ti agbalin a masakbayam. Ngam anya ti aramidam. Imbaglakit din. Tanangato tinaalata iti test tayo. Sika talaga ti inspirasyon ko. Nangato tinaalam, gapot ta nagripaso ka nalaing. Saan kita gapo kanyak? Inspirado ak nga agripaso. Tapno na nga to ti maalak. Una yan, tasyakpay ka timpambar mo no apay alinalaing mo tinagripaso. Una, taday ti pudno. Limaingak samat. Manipod ka na yun kakadwa. Taapay man. Una, agsipod tadyak kaya ti paabak. Isong aramidak ti amin. Tapno na nga to ti maalak iti test tayo. Liza, naawagam ka di ti ama ni Ana? Wen imbaga nga ada ka relasyon ni Ana. Tapno, saan napawitan ti amana? Tapno agpada kayo amabitin ti kwartana? Rumbang lang. Isu lang nga roden ti kanayon akakuyog ni Eddie. Isu manan ti mas kayat ni mami. Pag ko naamat, nga iso ti kayat ni mamim. Manipod nakita na ta iti parke. Mariknak nga imadayo ti rikna na kanya. Uray iti balay mi. Pinagong tandak mat. Anya nga ta aya ti aramida tapno maartapak ni Ana. Kaslaman at daamin kan kwa na. Idinto taawan kanya. Hello, Dad. Imbag ta nakaawag kayo. Ipadamag ko kumaan na nga to dagiti grado. Pundo ka dito, ibagbagam? Kaano pa'y alinastugan kayo, Dad? Aguray picture ti grades ko, ta isend ko kada kayo. Mabit lang, Dad. Okay. Adaytan, Dad. Insend kon kada kayo. Nangangatong agpaiso. Anak, andaman damagag. Anda ka din boyfriend mo? Boyfriend? No best friend? Adda. Ngam awan pa'y boyfriend ko, Dad. Agturpos kan agtrabaho akpay. Sakbay day ta a boyfriend. May karim ka di kanya, kasaan ka pa'y amaki boyfriend? Kabayatan ti panagadal mo? Mangnamnama kayo, Daddy. No imbagak, aramidak. Namnamaag tayo ta, anak. Ika gumaagmat ni makaawid into na gradual ka. Sige nga rodan, anak ko. Bye. Bye, Daddy. I love you. Anya nga ita. Bagsak mo't amin dagiti grado. Di ka di masayangan iti naglabas a semestre. Tanabagsak ka? Anya nga ti maramidak, mami. Isumat ti kabaulak. No saan mo akabaalan ti agadal? Kasanulaang ng ti masakbayam to. Kwa. Adumot di tati sana nakaadal. Yung apay ngay agbibiyag damot latta. May mayat matlaang no di adal ka ama ko na anak ko. Nalaka makakita ka iti nataltalgad at trabaho. Imbag ka nasabat ka di ti palengke. Papanam ka di? Adala na pan ko ginatang. Fe, pagtuluyan da kakadipay dagiti dadakkel mo. Kalpasan ang nabagsak dagiti gradom. Nga ading ko kanon ti pagtuluyan da. Tasyak ti sumardang. Makapasuron. Ay, oray siyak. Naawa na anak mo titiganas nga agadan. Idi bagsak dagiti grado. Anyamat nga tinadlaw mo a resulta. Ti panangiyawag mo iti ama ni Ana nga addaan dayto iti boyfriend. Padasak man kayam nga awagan manen. Tapno, maamuak no anya mo ti kapanunutan na. Sige,
Awagam tumanen. Tapno maamuantan no anya ti maibagana. Nakaawang ka met, Lisa, anak. Ada ka di ipadamag mo? Kumustaan kayo lang, ma, tito? Saan kayo kading agungat no ada ka relasyon ni Ana? Tinaskan kat dinabaybayan ti panagadal na. Tidakas no mabagsak. Dahil ti saan ko akayat. Sayang lang tigastos na nukas jay. Kasta ka di, tito? Mabalin ka di a picture am ti grades mo, tay send mo kanyak. Kaya't ko makita na ti grado, makasiti naramid ni Ana. Ha? Ekwa? Kita agpay no ayan dagi gradok, tito. Awan nga min di ayan ko. Bye, tito! Ha? Bye, anak. Anya nga tinaibagan ni Titom. Naawagam? Masurunak. Taibaga na kilin a picture ka no dagiti grades ko kat isend ko kanikwana. Ha? Pinicturam ko maa. Kat insend mo. Tapno makita na abagsak dagiti grado? Oy, di mo inaramat dita panunot mo. When kayam anya. Bagsak tagayam. Jaknutan na panunot dayta. Nilataan na ti bida. Kaano ak nga tamat nga agbida, ta isumat ti agkontrabida. Tidakas, no isulat ta ti bida. Kat sikat ti kontrabida. Sana mabalin. Dumtang tulat tamat ti panawan, asyak tira umanda. Day talaka din cellphone mo, timulmul ang lingam, apok. Ay di kan samot tan nag-enroll. Naka-enroll sa manan ni Ana. Ni manen ana tinakita yon. Na, ay sika, timakit-kitak ita, iso akasasao ka. Day tala cellphone mon tumat nga mitibot-buting tingam. Uray kitaan nyo. Ada na saya at agasa at nga agur-uray kanya. Gapo iti dayto a cellphone. Ay, anya ngay kumatinasaya at agaasat amauray mo dita a cellphone. Awan lat ammo kon. Babaan iti dayto a cellphone. Makapanak iti sa bali a pagilian. Kat, mas daw kayon tulaangan. Nakaragragsak ka mo tita. Anya ka di ti madamag. Agkita kamin iti naamamok iti cellphone. Amay sa a foreigner. Agkita kami kano iti airport. Foreigner? Ay, imbag man. Papanan nyo kanungay. Kalpasan nga agkita kayo iti airport. Makiasawa akon kankwana. Kat mapanakmatan iti sabali a pagilian. Mas daaw danto no adda akton iti sabali a pagilian. Ay na, umapalakkan ka. Ay, makapanak kumamot iti sabali a pagilian. Ay, amo ka din ni mamim? Saan ko pa nga imbagbaga? Maklaad danto lang no adda akon iti sabali a pagilian. Uy, iso ka di anangala ka iti passport mo iti agad-adal tapay laan? Una, taplano ka paapalan ni Ana. Umapal to kanyak day chay. Di dam mo. Nga adda Facebook friend ko asumurutak. Ay na, Facebook friend nga agbalinto nga asawam. Adda ka din ni Lisa dito'y tatang. Awan nga min ije balay. Kaano pa di pa nang damag mo? Kat kunak nga awan dito'y balay? Nagdamagak amin ang dagiti amok agagayam na. Ngam, di da ka numot nakita. Kan saan ang maawagan ti cellphone na? Agpatulong ka kini Ana Ta sigurado nga muna no sa dino ti ayan ti gayem na. Ay, sige nga rod ta agawid akpay tatang. Barong addan nga agpayso ije balay. Hello, Ana. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awagan man namin nga amon. Taagdamag ka no nakita da ni Lisa. Awan ka di pay. Saan ka di ako na nefe nga adda iti nasaya at akasasaad? Ngam,
iti Facebook friend na. Amuyo ka di dayta a Facebook friend na? Saan mat nga rod? Madanagan una yan ni Tita Mara. O sige, tainak kasarita ni FJ Balayda, itamat laan. Imay kamat diti balay, Eddie. Umunag ka, ah. Damagak ko ma, no amom tinapanan ni Lisa. Ha? Madanagan una yung dati tamara kan ana. Tiimbaga na. Kat sumurot ka no iti Facebook friend na a foreigner. Adangamin passport na. Ay, amang ano nakadanon dan iti sabali a pagilian. Anya? Apay adi na yung bagbaga pumanaw. Tapno masurpresa ka no dagiti kabalay na. Nga madimot a sorpresa. Maladingitan lagit din ni Tita Mara. Numaamuan na dayta na pasama. Hello? Lisa, kumusta ka? Anya pagilyan tayan mo ita? Anya apagilyan? Pilipinas pa'y laang ah. Lino kunak dati kaslabakas. Imbaga na nga umunugak iti eroplano. Imunugak mat ah. Idi naglanding ti eroplano. Mactan Airport mat. Pilipinas pa'y laang tayan mi. Anya? No kasta, adda kayo diti Pilipinas? Wan, idi damo, mayat mat. Idi kwan, di namot kayatin arumwarak. Agyan ang kanulaang iti unag ti balay. Kayat mo asawan? Kaslan nakakulong ka dita? Wan nga rohod, kayat ko ti aglibas sa pumanaw. Ngamawan mo't kwarta. Kasano ang makasubli dita? Lisa, kayat mo ta ipakaamok kadaan ha? Sige man nga rod. Ngamin, naungat dati kaslabakas a foreigner. Kagurgurak. Sige, ta ibagak kadaan ha? Ngimat fe agayim ni Lisa ti masabat ko. Ana, imbag ta nasabat ka. Saan ako na mapan ijabalayo? Kaslada importante nga ibaga ma. Anya ka di dayjay. Ningamin Lisa, imawag. Kat ko na nang ijay kanong maktan, tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan da. Ay na, kwa na. Naungat ka no jay sinurutan na a foreigner. Anya? Alaag man nga rutino sir na a number anang hawag kan ka. In-block na kami siguro. Ta saan mi maawagan? Sige. Kayat na kanu ti aglibas. Ngam awan kanu ti kwartana. Anya nga iti aramaten na. Nulumugan manen iti eroplano. Sige, tay nakagpatulong ka dagiti amamok. Ibuk ko iti eroplano nga agsubli ditoy. Kumusta nga taitan ti anak ko? Ayan na nga tan. Imawag ka ni Fetita. Adda ijay maktan. Inalak ti number na. Agpatulong tayo kadagiti masaknan tapno makasubli ditoy. Agpatulong taman nga rod. Tadyak amo ti aramidak balasang ko. Wantita, saan kayong agdanag? Ado ti amamo ni Eddie a pagpatulungan mi. Ada kabagyan na kanu ijay airport. Ay, pangasim man nga rod balasang ko. Kaasimot ni Lisa. Impaglagid dahin tanayat daan ken Eddie amang tulong kini Lisa. Ay, noan niya ngamin at tinaknakan jay apo ko ta. Simurot kit din iti di na pa'y unay am mo. Pakakita na nakurang ti panagpampanunot na. Namam na la iti Facebook si Muro tayo. Mas daawa ka. Dilakot nagnakaman. Gapo iti ayat na amapan iti sabali a pagilyan. Ang Pilipinas mutlagayam tinaglandingan ti eroplano ang nagluganan na. Ay, nimbaglakit dahin tada kabagyan ni Eddie, Jai. Nakaalad amot kano iti ticket na. Online kunadan sa ijay. Ay nga, imbag ta nakasangpot kan anak ko. Naawan daan na kan Eddie at imulong kanyak. Kasanungatan, katjak mat amutar aramidak. Welcome back, Lisa. Apay asimurot ka iti di mo unay amam mo.
Narigatan kami siguro anang tulong kan ka. No awan ti kabagyan ni Eddie dito'y airport. Agyaman ako unay kan ka. Iti pa nang tulong mo kanya, kana. Awan anyaman ha, stepsister. Napatag ka kanya. Iso ajak mat kaya tamay sagmak ka. Kastamat siguro ti Aramida. No siyak ti may sagmak. Saan ka di? Owan Agpinatagta. Akas stepsister. Kat ulit tagtagyaman kan ka, ana. Tuladag tinasaya at akababalin mo. Nakasaysaya at kaakabsat. Ditan papagayam tinaggibusan ti serye tayo ita alawas na pauluhan. Supapa ti dakas akababalin. Dito'y drama tayo ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonah Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.